Itaubising mayam nungabiri ngasi ina mayam da season to without riba company ji keno hariba kugi vinati organic hariba chemical company duni chemical company vinati organic hariba company ji kayani yamna power laiba adumba multi bagger company amani aduna kugi magi hougiba haidare past ju yamna return pigi adumba company amani aduna future da ju adum piba pini haibagi thajabga loina shares ina company ji aina mayam da recommend tawjabani aduna company ji detail haidare ne hougiba kamaina performance pigi code ki haibada haibadang ninara yengji dagi future da haidare ne lakadabu da ju maje kamaina toba yage haibadu gi matang da pass ki haidare ne hougiba haibadang hougiba kamaina performance pigi shareholders in the kayam return pigi haibadu gi matang da ai haibadang mayam ga nena raga yengji je ai mobile screen da mayam meng da binatistiko vinati organic hariba company sina tawriba tabak sida about hariba sida leira mayam paraga dum yengbiro je market cap se 12,577 crore ne the current price na lising maga chani kunmari daidi chehi magi haidare 52 week high low ji 1419 adagi lows na 651 the stock ke PE je 46 ta lay haidi adum kayani khara tang ma da singe ma je adagi book value je 137 book value have the company amagi actual value haidare hagi share ji haidare ne share je kaya pihum to ge have da my actual magi value ne 137 je adagi dividend jo adum pi 0.45%. The ROC 36.4 ROC 36.4 is adum wang yamna adum payena labu bayare ROE 28.5 is adum ROE su adum para promoter holdings is 74.1 ni promoter holdings is wang na lere adum 50 dagi heladi payena kanabdo adagi promoter holdings is CB gi rule gi matungina ju 75 di hena ju promoter da lebe ade maximum 75 legedamne aduna maximum gi maya da adum lere the return over 10 years say 43.6 ni ID chahi mada bana pirize ID chahi tara gi investor um tara gi chahi godingi 43.6 ki chang da compound interest da hengat kadai ni aduna kalaga dum yengbiro mayam yam return lagi je sida pros tam yang company has reduced debt company je magi sendon haidare ne sendon je handa hale na hare ani suda company is almost debt free hare daidi isona kanda cons ta sila hare stock is trading at 8.93 times its book value hare ina sa hai gudo mai book value dagi oibe aba price dagi maje saruk nipan mapan ki sang haidare ne hena lai magi mamanje adum khara tang bachinge pot fabsida dum khara tangi dana ko adune sida hariji companies gi peer comparison da sida lera magi comparison companies je Pidilite RT industry Godrej industry Deepak Nitrite Tata Chemical Castrol India si mogi company lamba ta buya ba haibdi product se adum haipet manana pudok padum company sing ni the profit and loss ta lera sales ta March 2009 da 190 crore maduna March 2020 da 1029 crore ore haibdi sell growth yam thi leire hena adum pa ba yare balance sheet ta mu yengaji balance sheet ta borrowing harize borrowings ta mu yengaji borrowing je March 2009 da 51 crore lerami adagi sum March 2014 da 162 crore lerami adubu handar halaga adi apu bisa je sum handaraga September 2020 da di 0 da lere aduna takpadi sendon je pu je ambu pudre habne cash flow da leje cash flow da March 2009 da 1 lerami March 2010 da -0 adagi March 2015 -16 lerami adubu March 2020 da 109 positive da lere cash flow leje am pai
share holding pattern da su yengasi share holding pattern je March 2018 da 74.01 lerambani adubu company sina masai company ji da yamna confident oi bada rena yamna chokhat pa ya bai chance lei habagi future da su kayani yamna return piba ngamgini habagi thajaba amagloina masagi share je moi masana lesin jaraga December 2020 da 74.06 haidi 0.05 ki पोट से मोइना शेयर से मोइना लेसले 0.05 हाइजबगी वानी अदुबु शेयर जे करोड़ करोड़ डिवाइड तौथरपनिना 0.05 हारि बिजु यामना यामग्रब शेयर मसिंग अमनी अदुना प्रमोटर ना मसागी शेयर लेसन जबा जे अदम यामना फै हाइबगी खुदम अमनी सिदा यंगसु यामना फैना हाइदार कंपनीज ना स्प्लिट से 2009 की अक्टूबर दा फेस वैल्यू तरा ओरमसिना अनि ओइरा हाबदी शेयर अमा लेरमबना शेयर मंगा पीरे हाबनी सिना तापदी अदगी 2020 दा मुका 2020 की फेब्रुअरी दा मुका अनि ओरमसिना हाइदी फेस वैल्यू अनि ओरमसिना अमा ओइरा हाइदी शेयर अमा लेरम तादी अमागम एक्स्ट्रा फंगागा अनि ओइरा हाबनी हजि हाइपेदन होले यंगजि 2009 दा कोइना लुपा लिसिंग तरा इन्वेस्ट करम तारागदी हजि 2021 की फेब्रुअरी की ngasi bawda hadarene lupa kaya oiba ya bage haidu hoibetang hola yengsi sida piri se 2009 da lupa 35 ni share magi mamanje adagi lupa 35 pire adagi hajiki current price na se matak le lising maga chani ga kunmanga aduna hola ga yengasi aduna lupa lising tara invest tobagi lising tara divided by matandugi share price lupa 35 adana matamduda lupa lising taragi share aina vinati organic da leram taragadi share chatruk humbutruk phangani adagi 2009 da saruk kayani ama lermana manga pigibdo adana into 5 tawni adudagi saruk manga tho matunda samaina leirani adagi amukamu 2020 da ama leramana ani wen gibda split pi gibda into 2 tawrani silere aduna 2009 da palising taragi share chatruka humbuga taruk khatang legi taraga jo ngasigi numitsida split anirak pi gibdana maramaraga lising taruka chatruka humbu taruk leirani aduna hajiki current price si orisina sagi do amaga chaniga kunmanga aduna ama tarasa lising lakh tra madam da lising tara aina vinati organic sida 2009 da investor am taragadi lising tara gi mahutanga sije lupa lakh marfu nithoi gi changla leiragani sini share market ki power harisi aduna mayam jo पैसा सिंग को यामदी यामदबिदा अखोइना कइनोदा सम अहेन पैसा जे युमदा सम थमदे सरुपदी को तुंजल थम हाइतारेने तुंजन लगा युमदा सम थमबदो युमदा थमबगी मोदा शेयर मार्केट दा समाइना यामदबिदा को लुपा लिसिंग 10 ने खंदे 10 ने खंदे 50 ने खंदे अंगम चांग हाइतारेने अदमाइना इन्वेस्ट तौरगा अदम लाइबक चांग येंबे याय पैसा दो मांग्रजु अखोइ कय हनी मांग्रजु पामुरुदब चांग हाइतारेने अखोइना ngamgadaba changda adam try tawga yengba yai haiba sigi vinati organic sida hojik adam invest tawba yai maramdi long term gi invest tawga dawni na tangba hong haibam lete adana kara hongna largo budi pai khangagadi hongai hongba timing yenga lummaga haidarene lummaga hongpa timing yenga adam lairaga adam yengba yai adu laibdi aina haibado mayam laibi taragadi SIP oina laibiyu aduna mayam yumda sum पैसा जे अलमारी द लोसन थम दे सरक बुदी बैंक ते चला हापसे लगा अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट मा हांगा mayam share market ta invest kar tawbiu share market invest tawbusina nungai reji akoina karim tawdong nate daidi paisa ju mangba ya bai chance rei lete maramdi akoina sakhangba pass oiba haidi haugiba matamda yamna
ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯤꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯦ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯈꯔ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ